Chamgei tupchosiekyok en Yahshua Messiah. Komonutiet nebo sirutik chetililen en kayanet nekitinye ko kikoyonik neimutyinech sobondab koigeny. Ngemwa kele imutyinech sobondab koigeny kotogu kele sobondab koigeny ne noton kekonye. Kobaten anyun mi tupchosiek chemwoe kole kikonyor. Ne ngunon sait age kele kikesorwech anan tomo. Komuche kolenji kotian tomo kesorun sorunet nekikesorwech en nguni chekitupche ko en kayanet nekiyoni Yahshua. Sobondab koigeny ko miten en Yahshua. Ko echek ko ki biik kemiten en ko ki banyek ak korotik. Ko yeit betut ne noton kenyoru sobondab koigeny ne noton ko en nwokindo ko sobondo nekitinye en nguni ko mi en kayanet nekiyoni Yahshua. Ko yekitestai en kokiletabgei ak muitaet akoi kakesunet kenyoru sobondo inene nenyitat. Now ko soboniton anyun kicheng'e chekitupche komokinyoru en plan chechoget. Ketinye ortinwek cheimuche keyai kot komutyech sobondab koigeny. Kobaten mi ortinwek chekipangan Kamuktaindet kwanda nebo sobondo. Ortinwek chekikopangan inendet. Plan chekikopangan inendet. Ne yekisib ak kechut plan inoton komutech plan inoton kot kenyoru sobondab koigeny. Timotheo nebo 2 kurgetab 3 koitetab 15 kenyoru ng'olyot nekimwochi tupchenyon Paulo lakwenyin Timotheo. Mwoe kole akobo ko ki lakwa ko kiingen sirutik chetililen cheimuchi kokimitin ak koyetunet. Ko yetunet ko salvation. En kayanet nemiten en Yahshua Messiah. Ngunon sirutik chetililen ak kayanet nekiyoni Yahshua ko matoitos kele inyoru sobondo chito en Yahshua kou ye momwoe sirutik. Mwoe sirutik ortinwek chekiking'at. Yekisib en kayanet anyun nekiyoni Yahshua kenyoru sobondab koigeny. Akolen 16 bunu kabusetab Elohim sirutit agetugul. Ako toreti en konetisiet. Sikomi sirutik ko sikonetech. En kerkong'et kereikong sirutik. En kotechinet itechwech sirutik. En kotigonet nemiten en imanda. 17 kole sikobit koik chitab Elohim neinetat nekikichob koik neititaat en boisiet agetugul nemie. Koboru sirutik chon inei kotok kele sirutik kobo komonut ako yoche ko kanetetabgei neinetigei biik checheng'e sobondo nebo koigeny. En somananan konyokotogu tuguchu kele sorunet komakinyoru en or age kobaten en oret nemwoe sirutik. Kayanet netinye sorunet ko kinetisie. Komi en konetisiet. O kishepeni kinete biik bakonam lain. Ak any keribe kotelel kou noton en ng'olyot nebo Elohim. Momi sorunet nemi taban en sirutik. Tos kien amune sikokikisir sirutik? 15 koitetab 4 kenyoru amune sikesir sirutik. Mwoe kole amun tuguk alak tugul chekikisir keny ko kikisir sikinetgei. Sikenyorunen komong'unet. Komong'unet ko hope en muitaet ak en kakaikaet nebo sirutik. Kimoe koyai rearrangement nemoe koter Kalenjin. Kamwa kole nebo Kingereza that we through patience sikenyorun en muitaet ak kakaikaet nebo sirutik kenyoru komong'unet. Yon kingen sirutik tuguk chemwoe sirutik ak anyun kisibi ketinye komong'unet nebo sobondab koigeny. Momi sobondo yon moisibi biik sirutik chetililen. Ko ng'olyondoniton kinyoru en Romanik 15 koitetab 4 ko tuguk chetogu ko ichechu.
Kingesire sirutik inei ko kikisire komi amune bare intentionally. Ko kikisire sikolya. Kikisire sikobit kinetkei. Sirutichu kora koyoche kemuitechi tuguk chemwoe. Yekakeyai kounoton anyun kenyoru kamang'unet. Maiman mwaet nemwoe biik alak kole sirutik ko history chebo yautik. Inyoru biik chechang kong'olole kole kingonyo Mesia konyokokirinda ng'alek chekakimwa en sirutik chebo arorutiet nebo keny. Arorutiet netai, sirutik ko ma culture nebo Israel kingokonu kamuktaindet ko kitinye plan sikomutyi sirutik sobondab koikeny. Sirutik ko panganet nebo kamuktaindet sikomutyinen biik pangananiton sobondab koikeny en kayanet nekiyoni Yahshua Messiah. Sirutik en nwokindo ko panganutik chebunu Elohim chemokyin chito kosib. Bukuit nebo ng'atutik nekibwoten ng'atutik kurgetab 29 koitetab 29 kenyoru ng'alek chemwoe kole bo Yahweh Elohim tugukab ung'ot ako chechok ak lagokyok koigeny tuguk che ng'ong'otin sikobit keyai ng'alek tugul chebo ng'atutyoni. Ngunon okot en kasartab okot Musa ko kiingen Israel kole tuguk chekang'ong'wech kamuktaindet konyolu keyai choton. Iboru ng'olyondoniton kotok kele sorunet kenyoru en tuguk chekang'ong'wech Elohim mo tuguk cheung'otin. Sikenyoru sirutik nemwoe kole kot koung'otin logoiwek ko en ichek chekatuch cheptailel nebo ng'wonut noton ko Setan. Yoche kingen sirutik, yoche kongen biik chekonye sobondab koikeny tuguk chesirotin sikobit koik boisienywan anyun ko kosib tuguchoton. Kayanet kobunu sirutik. Kot komi kayanet nemi taban en sirutik ko makayanet noniton. Ingeker en barwetab Romanik kurgetab 10 koitetab 17 komwoe kole nyone anyun kayanet en kaset ak nyone kaset en ng'oliotab Messiah. Yoche kiamda logoiwek akokas biik ng'alek. Ng'al chu kikisir en Bible ak correct interpretation. Yekakokas biik koyan kole iman ng'alechuton, that is faith. Ele kipanganda ng'oliot nebo kamuktaindet. Kayanet komokele nyone kou en ng'alekab kou kwong'utik kobaten nyone en amdaetab logoiwek. Manyone kora kayanet en ng'alek kou emotions, manyone kayanet en bitonwek kobaten nyone en ng'oliot nekakisoman. Bunu kayanet ng'alechuton kaset. Bunu kayanet nebo iman kokuyet nekakikuyo ng'oliot en oret nenoton. Bunu kayanet nekiyoni ng'oliot nesirat. Mwoe sirutik kole takonyone Yahshua nyolu kiyan kounoton. Mwoe sirutik kole tuguk kikisir ko kikisir sikisib, yoche kisib kounoton. Moyoche keba kotor kele malasima tuguk chekikisir anyoru kityo sobondab koikeny en tamindet netilil. Anyoru sobondab koikeny en kayanet noyoni Messiah. Ne momii en sirutik ko makayanet nebo iman non. Kayanet nebo iman konyolu konam matgei tuguchon tugul. Kayanet nemiten en sirutik chetililen chekiyoni Yahshua Messiah kou yemwoe sirutik. Kitabutab Johana kurgetab 5 koitetab 39 kekose yekiamdoito ot Yahshua inendet. Monyo Yahshua konyokolany osobondo en kipyangwet kimwa kou yemwoe siret. Ko kikamwa siret akobo Yahshua initon. Now, mwoe kole cham osyochi en sirutik amun olen otinye sobondab koikeny en choton. Ako chuton chebaoriginal. Right? Aya. Olen atam ako mochome obwonchon sikobit onyor sobondo. Correct. Sirutik ko ng'olole akobo Yahshua. Yekainyochi Yahshua inyoru sobondab koikeny. Right.
Sirutik ko makirindoi Yashua ko makirindoi sirutik. Kit netogu en yoniton kotogu kele sirutik ko point neiborchin biik Yashua. Ako ye makingen sirutik ko makinoe Yashua. Ye makingen sirutik ko makingen ot amune sikonyo Yashua. Ye makingen kora sirutik ko makinoe kot yeboisioitoi ng'alekab sorunet. Sirutik kobo komonut en ng'alekab sobondo. Iborwech sirutik oret nebo sobondo. Mami oret age nekinoitoi plan ele nyorundoi sobondo kobaten kit nemwoe siret. Akot Yashua kingokakong'et inendet akong'ololchi alak malianyin ko kiiborchi icheket kit nemwoe sirutik akobo inendet. Luka 24:20 komwoe kole ak kitoo koboch Musa ak mwautik tugul ak kiarorchi ichek en sirutik ng'alek akobo inendet. Ne nekiboisien Yashua koborchi alak maliet kole akobo inendet keboisien sirutik. Kit nekiborunen chekitupche akobo kit age tugul ko sirutik. Sirutik koyoche komwowech ele wenditoi ng'olyot kobaten ma echek cheng'olole en taban keinterpreteni sirutik en panganenyon. Yoche kopanganech sirutik. Kangonyo Yashua ko tuguk koboisien en konetisyenyin ko sirutik. Manyo Yashua koamda tuguk cheter. Kiboisien Yashua sirutik kobor akobo sorunet. Ko sirutik choton ko ng'atutiet nebo Musa noton ko Torah akoboisien ng'alek chekisir maotik ak anyun sirutik kou kitabutab tienwogikab kalosunet ko kisomoni Yashua tuguchon manyo koisto. Tuiyetab chekiyoktoi akot Paulo ko tuguk chekiboisien en konetisyenywan ko ne ko sirutik. Ko en boisionik 17 nekikere en koitab oeng komwoe kole ak kiwo Paulo ole mi ichek kou yekicham koyoe ak kong'alal koboto ichek en sabatoisiek 3 en scriptures yani en sirutik. Kit nekiinetisien chekiyoktoi ko ne ko sirutik. Koyoche any ketebengei kele sirutik achon choton chekiboisien ot Paulo. Ki kitabutab Mathayo, kitabutab Luka, ki sirutik chon kimwoe kele bo arorutiet nebo keny. Arorutiet netai nekikiborchinen biik kele kiiboru Yashua. Ko ot keng'olole nguni keng'ololen choton kele iboru sirutik kotok kele takoyoosek tuguchu. Kisomoni choton kele makwech kamuktoindet keyai kouni. Sirutik ko konetisyetab kayanet nebo iman. En nwokindo ko sorunet ko kiarorunen sirutik, scripture explained. Sorunet nebo iman ko proveni sirutik ako kilumtoen sirutik. Kotogu kele anyun sorunet nemomi en sirutik ko hatari. Amdaet nekiamdoi tuguk chemomi en sirutik ko amdaanan ko hatari. Sirutik ko konu kasetab it, makonu sirutik biik chemakose it ng'atutik. Konetishet nebo iman nemiten en sirutik ko konu biik chekose it tuguk chemwoe sirutik. Ngesoman en kitabutab Jakobo kurgat 1:20 komwoe kole ako oigu cheyoe ng'olyot amat oigu chekose kityo okenegei okwegen. Ng'alek chekikose chemwoe sirutik, ng'alek chekimwoe, ng'alek chekiamdoi, ng'alek chekisomoni koyoche keyai choton. Ye makiyai ko ng'anan kingen sirutik ko kekenegei echeket. Sirutik konetech sikunet
kesibu kit nekomatam isibi nemwoe sirutik ikilgei isib ot koit isib kosibunen nonito inetech sirutik kasetab biik nekikose it kit nemwoe sirutik inetech sirutik kora ketinye kayanet nekiyoni koyomisutik cheking'at Kamuktaindet. En kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 119 koitetab 142 komwoe kole imandang'ung ko imanda newendi akoi koikeny ak imanda ng'atutieng'ung. Ng'atutik kaking'at Israel en Musa ko imanda nebo Kamuktaindet noton ako kole wendi koikeny mowendi kot kobet kityo en yon ako noton neyoche kinet biik. En kitabutab ng'ong'utiet kurgetab 14 koitab 12 kenyoru ng'olyot kora neu noton mwoe kole mi yu muitaetab biik chetililen icheket cheribe ng'atutikab Elohim ak kayanetab Yahshua. Ikere ile yoche sikeibun biik chemuitechin logoiwek chemiten en sirutik sikenyorun komong'unet nebo sobondab koikeny koyoche kingen ng'atutikab Elohim. Ng'atutik alak kosomoni kole ng'atutik 10 masir kounoton kole ng'atutik ko Torah ng'atutik chon kikiyokunen Musa ak kiyoni Yahshua. Kit nenyolu kibesen ko ng'atutiet nekibosulda kisibi kou yekisuldaita ko ng'atutik chetomo kosulda kemiten en urwetab ng'atutionoton kot kosulda en kasarta nenoton. Togu en sirutik chon oeng kele kayanet nebo iman nenyorunen sobondo komoisto kasetab biik kekas it tuguk chekimwa Kamuktaindet. Kit nebo oeng kotogu kele kayanet nebo iman nekonu sobondo ko konu komong biik chemi lain ak maket nebo Yahweh. Ko maket nebo Yahweh komokinyoru en or age kobaten en sirutik chetililen en ng'atutienyin ko boisietab chito ko kosib tuguchoton. Kit age nenyolu kikuyen chekitupche ko kenai kele komomiten lumdaet nebo sirutik kolule kayanet. Kayanet nebo iman ko nemiten en lumdaet nebo tuguk chesirotin. Hosea kurgetab 4 koitetab 6 komwoe kole kikeng'em biikyuk amun motinye ng'omnotet. Ko ng'omnotet nemiten en sirutik. Yemokikuitos sirutik chetililen ko netai kinyokinete konetisiet nemobo iman false doctrines. Nyokomong'u kora yemokikuyo sirutik kibore emotional religion. Yemokikuitos kora sirutik konyokobitu kaberberisiet. Ingeker kou en kitabutab Mathayo 22 koitab 29 kenyoru ng'olyot nekimwa Yahshua Israel kolenji olele amun mongen sirutik anan kimnotetab Elohim. Sikolele biik koyoe makosaisiek biik konetisi biik konetisiet nebo ko amun moingen kit nemwoe sirutik. Ako yematakenai tuguk chesirotin komatakenai kimnotet nebo kwanda Elohim. Kit age nebo komonut konamgei ak sirutik chetililen ko ribech sirutik akoi kokesunet. Chito neingen logoiwek chemiach kou yesirat koteleli chichoniton en kayanet nebo iman akoi kokesunet. En kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 119 koitab 105 komwoe kole ng'olyondeng'ung ko tait nekweng'sewon en oret nyun. Sirutik ko ne imutech inendet nerekebishoni makosaisiek kyok. Sirutik ko nechobech en oret nenoton yekiriktoi kirwoket ko kichobotin manamech kirwoket. En kitabutab Johana kurgetab 17 koitab 17 kenyoru ng'olyot nemwoe kole itilil ichek en imanit. Kit nekitililen koyonik kimwoe Yahshua ng'alechu ago kikiyokto akole imanit ng'olyondeng'ung. Momi imanit neter kobaten tuguk chemwoe sirutik.
En ng'olyot nekakesoman Timotheo nebo oeng kurgetab somok koitab 16 agoi 17 ko koibor sirutik kotok kele sirutik tugul ko kibunu kabusetab kwanda Elohim ako toretech yani profitable for doctrines konetisiet en keretab ko correction instruction akoi imanda. Tuguk chetogu en konetisyonon chetogu kele yon momiten konetindet nekinetegei tuguk chemwoe sirutik ko kayanet nebo iman non. Yoche kayanet konamgei ak tuguk chesirotin. Yemomi kayanet nebo iman ko momi sobondab koikeny. Yemomi kasetab it nekikose it tuguk chemwoe sirutik ko meet yani komomi sobondo. En kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 119 koitab 89 kenyoru ng'olyot nemwoe kole en Yahweh teben ng'olyondeng'ung kipsengwet koikeny. Ikose kotok kele ng'olyot nebo kamuktaindet nekikiborwech en Bible en sirutik chetililen koteben kora kipsengwet koikeny. Ma ng'olyot neibiibi, ma ng'olyot ne temporary. Tuguchu kikikonech ko kikikonech ung'utik chebo kipsengwet. Kenyoru ung'utik choton en logoiwek chemiach chemiten en sirutik chetililen. Ko tugul en tugul chekitupche kotogu kele kayanet nebo iman ko nemiten en ng'olyot sirutik chetililen. Mater kayanet ak konetishet nemiten en sirutik. Kayanet konyolu kobun sirutik, kayanet nebo iman. Ko amun echek any ko binadamu komakiititootin ko Yahshua erinoshekkyik chekenyoru sobondab koikeny. Kongoi missing.